Aya ni amakuru yihutirwa tugezeho cyane muri uyu umugoroba mbabwira ko inteko ishinga amategeko y'u Burayi yemeje umwanzuro usaba ihagarikwa ry'inkunga yagenerwaga igihugu cya Tanzania. Uyu mwanzuro rero usaba umuryango umwe bw'Uburayi guhagarika inkunga y'amafaranga yatangwaga kuri leta ya Tanzania wafashwe ushingiye ku bwicanyi hakurikiye amatora no kwihoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryabaye hirya no hino muri icyo gihugu cya Tanzania. Mu yindi myanzuro yafashwe, abadepite b'inteko ishinga amategeko y'u Burayi basabye komisiyo guhagarika amafaranga yari yaragenewe gahunda y'ibikorwa by'umuryango umwe bw'Uburayi ya 2025 muri icyo gihugu cya Tanzania. Abagize inteko ishinga amategeko bamaganye icyo bise ikoreshwa ry'imbaraga z'umurengera n'amasasu mu guhangana n'abigaragambya nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 10/25 bivuga ko byahitanye abantu amagana abandi bagakomereka. Perezida Samia Suluhu yatangajwe ko yatsinze amatora ku majwi 98%, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babyita uguha inkwenene cyangwa se gusebya demokarasi. Inteko y'Uburayi irasaba ubuyobozi bwa Tanzania gufungura ibiganiro bya politike n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango ya societe civile n'abahagarariye abahohotewe mu rwego rwo gukemura ibibazo ndetse no gutegura ayandi matora anyuze mu mucyo nk'uko babigarutseho. Abadepite kandi banenze ifungwa ry'abanyapolitike mu buryo butanyuze mu mucyo. Aha bavuze kuri Tundu Lissu, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema, uregwa icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, icyaha giteganya igihano cy'urupfu mu gihe cya muhama. Basabye ubutegetsi bwa Tanzania kurekura uwo muyobozi ndetse hagakurwaho igihano cy'urupfu muri Tanzania. Banasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamye ku bwicanyi, abashimuswe n'ababuriwe irengero, iyicarubozo ndetse n'ibindi byaha. Bavuga ko iryo perereza rero rigomba gukorwa na komisiyo nyafurika ishinzwe ubugenzuzi. Amashyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko inzego z'umutekano zishe abigaragambyaga amagana kandi zigakuraho imirambo y'abapfuye zikayijyana ahantu hatazwi kugeza magingo ngaya. Leta ya Tanzania ntiratangaza umubare nyawo w'abapfuye, ariko Perezida Samia Suluhu aherutse gushyiraho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe gukora iperereza ku byabaye. Ambasade ya Tanzania mu Bubiligi binyujije ku ibaruwa ya diplomasi yo ku itariki 25 Ugushyingo mu kwezi kwa 11 2025 yagaragaje impungenge zikomeye ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi wo kwiga ku iyicwa ry'abantu ryakurikiye amatora n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo n'urubanza rwa Tundu Lissu, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Tanzania. Leta ya Tanzania yavuze ko iki cyemezo cyafashwe hatabayeho guhabwa umwanya wo gutanga ibisobanuro ku kugaragaza ukuri ibintu ivuga ko binyuranyije n'amahame y'ubutabera ndetse n'ibiganiro. Tanzania yavuze ko gufata ibyemezo k'umuryango umwe bw'Uburayi hashingiye ku makuru ataragenzuwe neza kandi ashingiye ku ruhande rumwe bishobora kwangiza ubufatanye buri hagati harimo maze igihe hagati ya Tanzania n'ibihugu binyamuryango by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nk'uko babigarutse, ni imyigaragambyo yakurikiye amatora yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 byaje kurangira nyine Madame Samia Suluhu atsinze amatora. Ni Samia Suluhu wageze ku butegetsi muri 2021 asimbuye John Pombe Magufuli wari umaze kwitaba Imana azize icyorezo cya COVID-19. Ni imyigaragambyo yabaye mu bice bitandukanye mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma ndetse na Mwanza n'ibindi bice bitandukanye. Ahantu hataba imyigaragambyo gusa ni muri Zanzibar kuko ariho Samia Suluhu aturuka kandi bukaba bari bashyigikiye kandidatire ye. Reka mbabwire ko umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Perezida Trump ndetse na Ramaphosa Afurika y'Epfo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa atazatumirwa mu nama G20 izabera muri Florida umwaka utaha. Ibintu Ramaphosa yavuze ko bibabaje. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Trump yavuze ko Afurika y'Epfo yanze gushyikiriza ubuyobozi bwa G20 guhagarariye ambasade ya Amerika mu nama yabaye Johannesburg icyumweru gishize. Nzima ati kubw'ibyo ku mabwiriza yanjye Afurika y'Epfo ntizahabwa ubutumire mu nama G20 yo muri 2026 izabera mu mujyi ukomeye cyane muri Miami, Florida umwaka utaha. Abagize G20 ni ihuriro ry'ibihugu bifite ubukungu bukomeye ku isi, ntibakeneye ubutumire ariko bashobora kubuzwa kwitabira inama binyuze mu gukumirwa binyuze mu kwimwa visa. Umuvugizi wa Perezida wa Afurika y'Epfo Vincent Magwenya yavuze ko dukwiye kwemera ku rwego rwo hejuru rw'ubuyobozi bwa politike ko nta kongera gusubiramo umubano hagati y'ibihugu byombi nubwo habayeho ingamba zo kuwusubiza ku murongo inshuro zitari nke.
ubwo BBC rero yamubazaga ikizakurikira yagize ati niba visa zanze gutangwa nta kundi kandi ubuzima buzakomeza, ubwo natwe icyo dusabwa noneho rero ni ugushakira ahandi hatari mu nama G20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeyeho ko barimo rero kwibanda ku gukorana n'abandi banyamuryango ba G20 kugira ngo bakomeze umuvuduko w'ibyaganiriweho mu nama yabereye Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Bwana Trump ntiyitabiriye iyo nama kubera ikirego cyamaganwe cyane kivuga ko banyamuke b'abazungu muri Afurika y'Epfo aribo bahoterwa bikabije ndetse amasambu yabo bakayamburwa ku ngufu. Hanyuma rero Perezida Ramaphosa mu itangazo yasohoye yavuze ko Amerika yari yitezwe kwitabira inama ya G20 ariko birababaje ko bahisemo kutitabira inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Johannesburg ku bushake bwabo. Yongeyeho ko hari ibigo by'ubucuruzi n'imiryango itari iya leta ya Amerika byari bihari. Yavuze ko kubera ko intumwa za Amerika zitari zihari, ibikoresho by'ubuyobozi bwa G20 byashyikirijwe umuyobozi wa ambasade ya Amerika bibera ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo. Uyu muhango Trump yise ko wari woroheje ndetse utubashye Amerika, niwo rero wamubabaje kurusha kuko yakomeje kunenga politike y'imbere mu gihugu n'iy'ububanyi n'amahanga ya Afurika y'Epfo. Trump yigeze kuvuga ko muri Afurika y'Epfo hari kuba jenoside y'abazungu, kandi kuwa gatatu yongeye avuga ko guverinoma iri kwica abazungu no kubambura amasambu yabo ku gato. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yakomeje kandi kwamagana ibyo birego ndetse byita ibinyoma bidafite gihamya yizewe. Bwana Ramaphosa yavuze ko baje kuba nubwo habayeho ingamba zo gusubiza ku murongo umubano na Amerika, Trump akomeje gushyiraho rero ibihano ku gihugu cyacu hashingiwe ku makuru y'ibinyoma no kugoreka ukuri ku gihugu cyacu. Mu butumwa Trump yashyize kuri Truth Social kwa gatatu, yavuze ko Afurika y'Epfo yerekanye ko atari igihugu gikwiye ko umunyamuryango aho ariho hose, kandi atangaza ko ahagaritse kwishyura no gutangaza inkunga kuri Afurika y'Epfo, kandi bigahita bishyirwa mu bikorwa ako kanya. Abategetsi ba Afurika y'Epfo basabye ubufatanye kandi basaba abandi banyamuryango ba G20 kurengera ubusugire bw'inama n'uburenganzira bw'ibihugu b'inyamuryango byose. Inama ya G20 yabereye bwa mbere muri Afurika y'Epfo yasojwe n'itangazo ryemeza ubufatanye mpuzamahanga mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no kugabanya ubusumbane mu bukungu. Uwo mwanzuro ukaba rero wemejwe nubwo Amerika yagaragaje kutawushyigikira, ivuga ko Afurika y'Epfo yakoresheje nabi umwanya wayo nk'umuyobozi w'itsinda uyu mwaka, nk'uko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zibigarukaho muri rusange. Byinshi bikomeza kugenda bivugwa, ariko mbere gato yuko dusoza reka mabwire ko hari impaka zikomeje kuba hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 zishingiye ku ifungurwa ikibuga cy'indege cya Goma. Ni ikibuga cy'indege rero kiri mu gace rero kagenzurwa na M23, ariko nk'uko twagiye tunabibagezaho amakuru yacu yatambutse, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko ikibuga kigomba gufungurwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi byorohe, ndetse kandi icyo gihe hatangijwe n'icyo nakwita fundraising yabonetsemo miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika akwiye kwifashishwa mu bikorwa rero byo gutabara abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma guverinoma ya Kongo nayo yashyigikiye uwo mwanzuro, ivuga ko iki kibuga cy'indege kigomba gufungurwa, ariko M23 ivuga ko niyo yonyine ifite ububasha bwo gufungura kino kibuga cy'indege, kandi ko mu gihe iyo ngingo itari kuganirwaho mu biganiro biri kubera muri Qatar, mu by'ukuri nta yaba Ubufaransa yaba ndetse na leta ya Kongo badafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bafungura iki kibuga cy'indege giherereye mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Reka mbashimire cyane, bifurize rero gukomeza kugira